egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngazalana. Amen. Ngibongela kancane lesibongo ngimuntu lomusha ngisizisiwe ngethanda inkosi ngiqhamuka ke Hosiya itolo ke nami ngifike kufika ngizana kepha ke ngifundile lamasevisi lamthule ngifike kuba nje abazalwane sifunde ngekuthi umuntu lomusha umuntu ukuthi ende nje abazalwane athandaze. Haleluya. Ngoba indlo lesithoba angekuze uncobe ngaphandle kwemthandazo. Haleluya abazalwane. Ukuthi ngeke uze ubone lutho uma ungathandazi. Bakhuluma futhi ukuthi nje ufundise ngekwathi kukhona abantu labasha lababona imibono sinabo lasonweni. Haleluya abazalwane. Angeke vele uzuyibona imibono uma uhleli nje ungathandazi umuntu lomusha ngoba imibono ibonakaliswa kumuntu lokhuluma naNkulunkulu, umuntu lohlala njalo axhumene naNkulunkulu. Haleluya abazalwane. Sawaphinde safunza nokuthi ubuvila buyambulala umuntu lobusha. Haleluya abazalwane. Lobuvila ngolobulidela ukuthi ugcine ungasathandazi itheke nje kondlini yamakuphela. Haleluya abazalwane. Sibone nje ngentihlathi leti manyatelayo kepha moya wakho wenta njani ufile. Haleluya abazalwane. Athi livi sinemagama lokuthi siyakholwa kanti lithi iqiniso kudzala safa. Haleluya. Sikholwa kuphi enyameni kuphela. Haleluya. Kepha inhliziyo yethu kude naNkulunkulu. Haleluya abazalwane. Asikholwa kahle ngoba asisathandazi nelivi asilifunza sifundiswa lokusho ukuthi bazalwane nje kumele sicaphele kahle kuba livila ngoba ungadikhandaso umzalwane ngemlomo. Haleluya. Ngoba uma uvila angeke uzwa ufunze iBhayibheli, angeke uzuthandaza, angeke uze ukuthi futhi wente njani ufaste lokusho ukuthi nje ngikufunzile kakhulu ngevula ukuthi kuyambulala umzalwane. Haleluya abazalwane. Ugcine somzalwane nje ngokuthi ukwati kuhlabela nje kuphela. Haleluya abazalwane. Ngiyisawuthi ngaphela live ngese sikuphuphe vele. Haleluya abazalwane. Ngikhuthazeke kakhulu nje moyeni wami ukuthi ngosiside ngingabi umzalwane lovila pha ungaleti khathi tala muhla. Haleluya abazalwane. Ngoba nasevila uNkulunkulu umsonto abapostoli bahlala bakhuthathana njalo liselivila uNkulunkulu bakhuthalela emthandazweni. Haleluya abazalwane. Nasekuthilisele nganyekanye. Haleluya abazalwane. Lokusho ukuthi kuthandaza kumqoka. Haleluya. Kubekela abazalwane bebanelivila bebangeke basebenza kanjani bakhona kunqoba lonke impilo kade bahlangana nakho. Haleluya abazalwane. Safunza namhlanje ngesini bazalwane bathi nje besenkonzweni abantu labahlanza ukuthi sonke sitawuzuze kakhulu besifunza ankonzweni yabo sisodwana. Haleluya abazalwane. Ngempilo yomuntu lomusha. Haleluya. Safunza nange-dress code, safunza ngokuthi kufumele ukuthi impilo yethu ijabulise bani uNkulunkulu. Haleluya. Kujabulisa ke uNkulunkulu akukhethi ukuthi unsizwa noma uniform. Haleluya. Kepha kumcoka sonke nje ukuthi sibe ngilaba kanjani ngilabajabulisa uNkulunkulu. Ngashinga usibuse. Amen. Amen. Ayimbekelelo bathandekayo uNkulunkulu kaJesu. Amen. Ligama lami ngingamvuselelo bakamaziya sisathi emzingeni. Amen bathandekayo. Ngiyambonga nami bathandekayo uNkulunkulu ongikholile ukuthi nami ngiphumelele. Amen bathandekayo. Ngibonga nje uNkulunkulu bathandekayo. Ngifundile kakhulu bathandekayo kufika kwami itsholo la ngitholile nenkonzo eqala. Amen bathandekayo. Lapho sikhuluma khona ngebungoti bekuhlanganyela lemasonto. Amen bathandekayo. Uthi umfundisi lana bathandekayo lemasonto afika athathe lokwakho bese kutshaleka lokwabo. Amen bathandekayo. Ngoba nasuyile lapho ufike ukhanze bemile shothi nakuthi afika uma shothi wena songumtendisi. Amen bathandekayo. Phinde ufike la noguce kajalene itolo bomile. Amen bathandekayo. Saphinze safunza bathandekayo ngeprayerful young person. Amen bathandekayo. Lathi lapha ku1 Corinthians kodwa mina umtimba wami athi Pawula wami umtimba ngiyawuganzaya niwende esigcile. Amen bathandekayo. Losho sina umfulo omusha umtimba wakho wenda sigcile. Amen bathandekayo. Itolo besitigcila tesono. Amen bathandekayo. Kodwa namhla sesitigcila kaJesu. Amen bathandekayo. Losho thile nyama asiniki lekufunako. Amen bathandekayo. Kuze sijabulise uNkulunkulu. Amen bathandekayo. Saphinze safunza sisho speech kusis happy. Lebe sithi asimfune singakathi asenekutholakala simbide asesejude. Amen bathandekayo. Nami bathandekayo ngimbidile Jesu. Amen bathandekayo. Angathi noma uthole mina noma ngithole mina. Amen bathandekayo. Kodwa it's like ngiyolona nje mina. Amen bathandekayo. Ngoba mina bengisolele bengisongwele in fact. Amen bathandekayo. Kaja walanza mina. Amen bathandekayo. Ngiyambonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu wami ukuthi nami angendela nomusa anginenjabulo angathi ukuthi ngathini. Amen bathandekayo. Lokunye umuntu ngeze understand but mina lokonteke kimi bathandekayo angathi noma kulabanye kuyenteka kodwa mina Jesu ngitholile. Amen bathandekayo. Ngihamba ngine injabulo itolo lebe ngideyona. Amen bathandekayo. Ngiyambonga kakhulu bathandekayo.
abathandekayo uNkulunkulu safunza abathandekayo ngokuthi yini into leti delaya noma letimisa tinto tethu ukuthi singatholi maybe imishado noma imisebenzi abathandekayo amen bazalwane lokunye abathandekayo kuyo ukuthi ngithi amen bathandekayo asikeni kahle endleleni yaNkulunkulu asimendeli kahle ngendlela yakhe amen bathandekayo kodwa vile ngeke uNkulunkulu amike sibusiso kanye awumendeli kahle awumthokotisi amen bathandekayo sifunzile nje kakhulu naku separation safunza ukuthi bathandekayo umfula omusha ukuthi safunza ngama consequences amen bathandekayo ukuthi ama consequences esono Samsoni lithi inkosi yamphendula ngokuthi kugcobeke laba lebese bamkhokhe emehlo bajemehlo akhe bese kude amen bathandekayo lo shothi le consequences yesono ngaba khona kodwa ke uNkulunkulu bemusa amen bathandekayo kunalokho nje silwele bathandekayo kuphila impilo yenkungcwele akashiwo Hallelujah. Amen. Ngiyanikezela bathandekayo mina sekusele ngempela Jesu. Ngiyaxolisa ukusukuma ngize ngihlale phansi ngone Timothy useyi3 ngivulela bobudike ithuba uma bangasukumi ngiyabuya ngigcwalisa le nombolo. Amen bathandekayo. Ngivumela ke nami into ngoNkulunkulu ngale mfiselelo lengisitakele kakhulu bazalwane kusukela icala ngalevel nami sengikhona nabafundisa pastor akhuluma ngengodi yekuhlanganyela lemasonto inkosi yemsayibusise kwekuthi naso uyile lapha yana nje wemela nje uyobhala nje bokross uze uyobuya amen bazalwane la ungakabhali cross khona vele sebakudlile wena sovumelana nabo ngivile nami ukuthi kuyingodi kuhambe yohlanganyela lemasonto umoya wangusitake amen bazalwane yaphinze yachubeka iservice yesibili asifundisa ababengwenya ngemthandazo amen bazalwane nami ngifunile khona point la sinzile kwekuthi nje ube nesikhathi sakho sekuthandaza futhi ube nenzawo yakho yekuthandaza ukuthi nalisuku uNkulunkulu ungiphile nami kufanele aprofite kimi ngiye ngithi ekukholweni kusebhizinisini uma uNkulunkulu akipha isuku usuka ufuna ukuprofita kimi amen bazalwane manje ngitholile ukuthi uNkulunkulu wami nami ngisithe ngibe nesikhathi sami sekuthandaza njalo ngelisuku nami ngikhone ukuxhumana naNkulunkulu ukuze impilo yami isitakale amen bazalwane usaphushe kwa ifundisa indlela yenkosi babedlamini akhuluma ngedelay kwezimvo tethu amen bazalwane umoya wamfika wabambeka la khona ukuthi letinye tinto kibanjwe nje iqalekiso amen bazalwane kwavuka lesi inkosi ngiyadincumela nami ngiyaphuma ngiyobreaka icalekiso ukuze impilo yami iqhubeke noma ngingathiyeki ngikhululeke kuko konke amen ke bazalwane manje sitakele kakhulu bantwana benkosi nakuma separation ukhulunywe kakhulu usafundiswa nje nangigcoka ikakhulu thina besifazane amen bazalwane sokuthi nje asembatheni kahle iBhayibheli lithi wesifazane lo esaba uNkulunkulu uyagcoka makagcoka agcoke ngehlonipheka amen bazalwane uma sinawo lo mthandazo lakhulume ngawe inceke babengwenya sitokwati leke ukuthi yini kumele siyithathe yini kumele singayithathi yini kumele siyithenge yini kumele singayithengi amen ke bazalwane manje sitakele kakhulu bathandeka ungcwele imvuselelo nginemandla lamasha ngidingisele ukujima endleleni inkosi yemsayibusise